Yes, reka nangire mikaze abakunzi ba Sport Official aho mugiye muherereye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Muraba agaciro gakomeye cyane, gusa mbasaba gukomeza gukora subscribe, like, share ndetse na comment n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Rero kuri uyu mugoroba shampiyona y'u Rwanda yakomezaga, nje kuba ngenda nkwereka amwe mu mashusho y'ibyabereye ku bibuga bigiye bitandukanye, ariko icy'ingenzi nshaka ko tugarukaho ni Rayon Sport ikubiswe ibitego bibiri hara mu karere ka Bugesera. Ku busa niho match bayisubitse yari igeze, ariko ibayemo skandali zigiye zitandukanye. Ugiye kuburira muri iyi video utubwire niba nawe iriya penalty ya Rayon niba yariyo cyangwa se iya Bugesera batanze kugira itsiri igitego cya kabiri niba atariyo. Nubango match yari igeze ku nota 58 ahagana aho ngaho, aho Bugesera yaratsinze igitego kimwe cyiza cyane uraza kugenda ureba muri iyi video. Ariko bigeze muri iyo minota Rayon Sport ibona kufura bayiteye biramahere bayifunga neza mu ruga rw'amayena, agiye kwitegura ku rekura rokete mu izamu, bamurambitse hasi, umusifuzi arasanza. Bugesera itimanuka bibi cyane, umusore wayo bamurambitse mu ruga rw'amayena rwa Rayon, wo bita Fisto niwe bamushyiraga hasi, ariko umusifuzi ahita atanga penalty kuri Bugesera. Abafana bariramanta, abakinnyi bare banga gusubira mu kibuga, ariko birangira penalty itewe, biba ibitego bibiri ku busa. Ariko nibyarangiriye aho, abafana bagumye kwigaragambya batera amabuye n'ibindi, bavuga ati iyi shampiyona wapa abasifuzi twararekaramye. Birangira umusifuzi ayisubitse. Rero reka ngureke ukurikire nawe uduhe ibitekerezo byawe nk'umukunzi wa Sport, utubwire uko ubibonye nyuma yo kureba ano mashusho. Nukureho genda abone Marie Defonse, iyi ni Sport Official.